Kiumia kihituku niguo Dylan Wanjala mwana wa ukuru wa mwaka umwe na nuthu aiyirwo kuma kwao mucii mwena wa thoko ya Misihu Webuye, na kuringana na nyina wa mwana Nancy Neliama, mwana wake athire na andu matoikaine aria mamuire agithaka na ciana ingi, undu uria wacungirire mihango ya gwethana nake yambiririe. Neliama aratutariria thutha wa mihango ya gwethana na mwana wake gutabanio kwa ihinda niguo amukirire ndumiriri thimu-ini yake agitio mbeca muigana wa ciringi 450 niguo mwana wake arekererio. Nilikuwa nimeletewa vitu kuingiza, kumaliza, nikampoeshea uji, kumtafuta mali alikuwa sikumpata. Nilikuja nikapita ripoti kwa polisi, wakaniambia nikuwe na subira, na hao ndio walinishughulikia nikampata. Kuringana na murugamiriri wa ruhonge rwa uthuthuria mwena wa Webuye Peter Ramogi, maabitha a borithi makoretwo magitabania birigiceni mene itiganite magethana na mwana uyu, na thutha wa ihinda ria kiumia kimwe niguo maramuhonokirie thutha wa kumukora ahingirwo nyumba-ini imwe, na oho maraikia ngano muthuri umwe uria urekwirwo ni uraiyete mwana uyu. Na jamaa fulani anaitwa Edwin Wasike anasuspektiwa. Alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana. Sasa nasikia vizuri kwa sababu amepatikana, hata kama ni mgonjwa kidogo kidogo anaendesha, anatabika, ndio huyo bado anakohoa, lakini nashukuru Mungu. Aikaria mwena wa Misihu marauga ati ciiko cia ciana kuiywo ni ciongererekete na gikiro mwena ucio, amu uyu ni mwana wa gatatu kuiywo ihinda-ini ria mieri 2. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.